Kajing persyak Paidbah kanang kiu halor kajing jot Rathai jang kawai kaying Skul kabadon hapok ka Dambo Reserve haiz Garu Hills ha kaba kinong shnong kila keno bekinong mikmat balajit kim patiau AA watla kila Kyrpad bonsin. Kinong shnong kila itu bakani kajing bam shim kia kala ne slembha ha kaba palat shispa tali ki Skul ha kaleng ka Garu Hills kia kendu ya kijing ki bakum kini. Henry amdan weiru unong mikmat uban shimkia ya kajing ban penbha ya keteki yang Skul. Hatu ke sorkar ke penkre ban pha iki Samla pulis kajing dum. Lekali wei unong shnong bat penpauru baka bor sensyar kam kwa ban ai kajing hikai ke babha. Minta ki Paidbah ki dawai ki jubab bat ban lei ya keteki yang Skul da ke bakentu ke sorkar bakan bu akhmat ya kalawei ha ka puli puthi jongki khun jongki. Yan Dambo Reserve 1 ni polling station ke isa ni Skul nok pag isa nga. Yan ni condition yan na pa ubosang nga. Talo anjing sa Khubor na monggen. Yan Skul ka nga. Ya ko de gacham ni chanchinabe andi mo yan na pa condition nga gamakan. Ang ni Garu Hills ni plug leader ang plug minister ang cabinet minister ang aron chini administrative officer ang chika DC ang block development officer ang yako niyemang nasimang ni katongo jat na bisarang na khasani ko on chinak tanga yako video miso katinga chinga adal organization ni kita chini nokan chini nok yan gi ongja da ode khangal cholgri oba namen ithoy donga andiom bada alo thangka bangba sanga ba government chini education ko first priority don gapa yan na ba condition ongia angni mekal bisarang ni nek nekani angni nek nekanian ya ba toilet ke songa ya skunian aro yenda ke pa obosong ya ya kontraktorang gamakan da lal ke pa kontraktorang ongane akaninga uni gem da lalani kri bisong quality nam bataw jakhala sakha chum chingni nekaniyo other organization yakon request ka plug organize may bakon contractor angko anda tani dongani kri anda tani manani kri na simang thari onde nambegen yan bubble si kitchen set ne akana inon Dambo rongjeng reserve 1 ode yan ki songi chani onaning ko takinga